Nggak apa-apa Takeru, tenang aja katanya. Yamato itu bukan orang yang bertipe ninggalin temennya gitu. 一人 Orang になってやりたい yang ことがき tipenya っとある ninggalin んだ。 temen gitu. 必ず帰ってくるさ。そうだよな、ヤマト。太一さん、ヤマトさんを信頼する気持ちは僕も同じですが、 Yamato, ヤマト where さ are ん you がトラブルに巻 Yamato? き込まれた可能性も考えて、こちらでも探しませんか？私もそう思う。ここはピノッキモンのテリト We リー should だし、 join up 早く合流 as す we べきよ。 can, you know, as we can. We can do anything like 分 that. かった。ヤマトを探しつつ前進しよ Lagging nih gue liat-liat. Ayolah boleh branding ya guys. Udah dua ya. Baca ini dulu dah. Aduh kena poison cok. Lupa gue. Dia masih dengan auto healnya, yang dengan terbunuh. Matilah. Di Caitlyn please dapat. Ah, Benfire lagi dapetnya. Kosong guys. Mana nih ya? Please jangan kejar aku. Sini kalau lu boleh dah. Banyak musuh nih. Banyak musuh. Kamu kena poison kok. Ini limau. Yarimasta Tane katanya gitu. Tane 1000 doang. Shiny and antenna. Guys, ini masalahnya kemana anjing? Sini gak sih? Oh, Koromon. Siapa itu? Wah, hancur ininya ya. Ngancurin desanya Koromon. Bring them together. Terus ke atas apa gimana? Kita nyari ke bawah gitu deh. Shit. Seperti biasa, seperti kita harus mencari Koro. Ya, oh ini ketutup guys. Please, aku ingin mencari Koromon. Tolong jangan.
itu ketutup guys, berarti jalannya cuman ke situ doang. Iya gak sih, berarti jalannya ke situ doang. Ayo maju kalau mau. Let's go, bantai dia. Counter dong bos. Gonna die gitu loh, gonna die. Di situ ditutup, berarti jalan kita cuman ke sini doang. Sini kalau mau ngelawan aku. Bodong temen lu dong. Gitu Bray. Wayo. Gila, kena shock bro. Macem-macem lo mau gua. Ikimasu yo. Tiga population, hanya kita break cok. Mati sih. Gila 2000. Ah, dapat hard. Oh, Hardwing tuh serangga ya. Sini maju. Gua mau grindingin dulu pada. Itu Hardwing gue. Bantai dia. Bantai dia kakak. Kayak doang lagi. Lumayan tapi dapat Hardwing guys. Teng 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 teng. Ya elah tinggal. Dapat apa kek? Berguna ya. Gak mati loh. Kere. Sepertinya ini jalan yang benar guys. Ntar sekalian grinding ya. Kasian belum level.
Sembari jalan aja. Udaranya nggak naik ya? Oh, naik ya. Counter kali bos. Ini mah pasti counter. Gak mati loh. Kena shock lagi. Lucu loh tuh. Berarti kita ke sini. Kehalangan lagi sama batu anjir. Bikin upgrade cok. Ngomong banget. Ini mah receh ya guys. Oh itu gak ada hil-hilan aja. Mana koromonnya cok? Katanya kita kan disuruh ngumpulin koromon coy. Thank you for helping our friend. What's on our happiness? Kenapa? Ya benar. Pinocchio attacked our village and we all run, but we can live in our village anymore. It was destroyed, forget or unforgivable. How does injured one doing? The wounds are deep. We need medical help, but we don't have any anymore. I'll go look for some. Stay here and wait for me, guys. I'm going with you. Me too. Okay. The herb should be a red flower that's bigger than us. It should be near here. It's hard to find, to keep that in mind. Berarti kita ke dulu guys. Ini gak sih? Oh ini buntu ya guys. Berarti balik nih. Katanya bunga merah ya, red flower ya guys. Boleh deh grindingin dulu ya. Ngincer ke situ lagi. Nah, mati udah deh. Ikuzo, arigato. Udah destroy ya. Butuh dekayat gue. Boleh sih ada dia 2.
Sial, gue mau dilempar coy. Lucu banget lu. Mati satu. Gue die dong. Gue die lau. Gak nyampe 1000 sih, males tuh nggak. Gak ada 1000 acan anjir. Oh tadi, oh deket situ. Harusnya kita buat Taichi sama Sora ya guys. Ini kita bawa ya si Tentomon sama Palmon. Save dulu lah. Salah guys, berarti nggak nambah. Itu dong. Gak guys, ini masalahnya kemana anjir? Ah, di sini ada gak sih? Seingat gua nggak ada ya. Seingat gua loh, nggak ada di sini. Nggak ada kan? Fucking hell, mate. Ah, SP kecil guys ini, mas. Sini ada gak sih? Oh, itu ada. Untung aja gue kesini dulu. But still friend, kata gua. Yang bawah sih. Ada lagi kah? Kayaknya di sini deh. Ini ada nggak sih guys? Gue lupa. Nggak ada lagi. Gak ada nyet. Mana lagi ya? No. Oh ini dia. With the Koromon. Gua milih yang atas guys. Kalian milih yang mana? Wah gila bener kan gue. Baik lagi guys. 他の傷ついた仲間もこれで治せるよ。ヤマトはまだ戻らないのか？そうか。 Yamato menghilang coy, sedih banget ここ pada に ya. 隠れてヤマトを待つか、それとも拠点を探してダークマスターズの動きを食い止めるか。出発しよう。もうこれ以上犠牲になるデジモンを増やしたくない。 Victim itu korban ya betul. 同感です。本当にありがとう。仲間の衣も良くなっていっている。仲間みんなの感謝の気持ちを受け取ってほしいんだ。 Poison Guard Omega ya. ありがとう。遠慮なくもらっていくよ。ダークマスターズは For 俺たち sure. は必ず倒す。任せて。僕、お兄ちゃんの分まで頑張る。頼りにしてるぞタケル。